Hey, he All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar a cheer to Silin sang puya. Chanchinthar pon main ngai thatu da chan tur azadi kamrit mohotsaf quiz on a hilopong masang u. Zanina quiz on chu salt law du lo zealand tirnan Mahatma Gandhi khan eng movement nge kalpui ti ani. Kan pong non lenge. Salt law du lo zealand tirnan Mahatma Gandhi khan eng movement nge kalpui ti ani. Zonas hana te WhatsApp mo SMS in phone number Pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruk ka emo email ID ar.digestion21@gmail.com ate thelu the ani tuna chon chachin thalung e thak chin somang u Chief Minister Puzoram Thangan Sarkar in zirnangai poimo inti changpun je latum ti asoi Aizawl District Monitoring Committee chuan Aizawl District chunga NHID silin kong puyala imek in poi khoi anem ti anin thli thlai don Darkar somni palilem te chungin asam tuilen chon ziom lama panhret US Supreme Court chuan meichhe te tana dan anga naw ti tlak phalna kum songa chunga lo man to chu a hnol Chief Minister Puzoram Thangan Sarkarin zirna ngai poimo inti changklun chela tumti asoya thalai te chu zirna konga theito panchhual line annun lova in thunun tlat turin acha Voin Khan Aizawl thom pui venga Aizawl North High School building hongin HSLC pass lomna thom pui wem hola bo sei man puya Chief Minister John Aizawl North High School building thar honani ta chu olom pui thu soin kumin an board exam result po fok oma result chuan zirlai te taimbak na ba ka zirtir tu te inpek na le nu le pa te troi omna alan tir ani ti soin result thatak an nei bel zel adu sak thu soini Puzoram thanga chuan tunlaya chung ko le khotlanga hlimlo na buaina khosak har sat na le buaina thlen tulang sar tak chu zu le ri hlawani thu soin thalai te zu ri hlola ka hlim tla turina cha a heng thil te hi siam tuin mihring ni dan tur aduan ang ni phalova min da tuani ati School Education Minister Pral Sanamaral te point thu soin thuam pui khotang in zirna an ngai poim awanga ma an lak dan chu fakomati thu soya HSLC exam sang ni somni pahne pass te chu olom pui thu soin tun hi an bultran na chawla ni ti hria in an kalzel na tura danglam ngamin theitop chuama ani in thunun na nen tumru na stak nen kalzel turina cha ani Education Minister chuan hripuileng awanga school mumal taka akal thelo kara board exam hnoting taka Mizoram Board of School Education in akal pui thei chu thilro pui takle state dang telaka po chuan thamani thu soin mi puile sarkar thauna zarani atia Ramhason atan education chu lungthu poimo takani awangin zirnalama theito pa sarkarin ma alak zel tur thu soya zina peng sang masona ba ka namzi rang hria chian na le mani ni na nget ta apoimo thu soya chumi tan chon elementary level subject thar zonun chu da ani thu soi bok ani Chief Minister Puzoram Thangen voin ve khan zema bok no da tun tha ni somni pakhat zinga leimin nu ma enin akong ti chiat siam that na tho ngai le malak dan turte khotang hruai du te le PWD engineer tenen an soi hova zema bok not high school omna tura malak na kalmek en pui boka thuam pui bazar set siam na tur hunrem chang omang te thuam pui khotang hruai tu tenen an thlir ho bok ani Mizoram chanchin lo tu pakhat lui pui le kora te kong la na leivung pai dan mu malo wanga chevel thil na sataka chia chungchanga nimin khan Aizawl DC Dr. Lashezuli Aizawl District Monitoring Committee Chairman ne bokhovin an thukhoma he monitoring committee hi Aizawl District chunga masona na tho sang in environment ati siat ven na kong malatu turan ni tuntruma hian Aizawl District chunga NHIDCL in kongpen lai mek National Highway 54 Aizawl Tuipang Road le National Highway number 6 Selling Zokothar Rota Selling to Tuirini and Masakan Rela NHIDCL here National Highway 54 Aizawl Tuipang Rota Aizawl District Big hi forest clearance ne to in na an thok meka heti lai hiam NH06 Selling Zokothar ero forest clearance deal mekani a Selling Zokothar kong hi forest clearance nei ma po in kong siam hi nasatak tho lok ani a hen na tho lok laya leivung pai dan mu malo wangim a chevel na sadakati chia chu aranglama committee hen en hawan tumani NSIDCL hi Aizawl DFO le monitoring committee secretary chuan NSIDCL na forest clearance nei lova an na tho chu chol turin thuwa pe ani Lunglei district MJA de chuan voin khan an thingphun sam file thingtriak phun bel hatlang an thoka agriculture minister Pusilarin sang heuni man pui ani Pusilarin sang a hian thingtriak phunin MJA lunglei ten thingphun le phunsa en kol ngai poimo a natlang an thok chu lom omati thua soya Mizoram mai nilo khovel huwa pa environment buai hian sigle sa borok thale thiang hlim na satakina ti boiba ka agriculture lama malang na po ati thon of play a
hei wang hian sarkar chuan thingphun le environment siam that konga na satakin ma ala ani ati ram le lung kong chang changa suwa samna sat ania wangin environment ati chana sa zola heti lai kara mj lung nei ten hun nei lo chunga environment siam thana konga poimo tak thingphun na tlang an thok chu fokamati thua soi environment hum hal konga le safe tlong tia malak na konga po chanchin bumi te chu mi pui te zirtir tu poimo tak an ni ti hrathar le turina som ani mj lung nei te hian green mizoram day polin kumruk liam ta tang khan puk pui khodai le observation home bul komzola te thingtriak somthum chuang lo phun to a heng an thing then khat te chu lian tak tak ani to ani heti la hian an thingphun then khat chu kang mei wang le leivung pa wang te in a thinuala heng an thingphun puitling lo hmuna te le hmun danga voin khan thingtriak engemazat an phun bel ani mj longkai district chuan lairam christian medical center and hospital ko in damdoin inrel bolna le mi puilamin an tangkai pui dan te manager puvi lailen kiman alo shilfi a LCMCNH le MJA longkai district te hian thodun na thuthlung siamin hian thodun na kal zela MJA longkai district member te family declaration chu district MJ hruai du te chu manager hnen an hlana MJ longkai district president pulan hedaral te suan Mizoram hundang om velo damdo in le MJ te thodun na longkai ya thataka kalpui ni chu lo momanti thu soin MJ member te le an chung te chuan thodun na huang chunga ham thatna andong na sa ti soin LCMCNH thune tu te chunga lom thu soya MJ lam chuan an ti thei china LCMC tan thei top chu zel an tum ti asoi LCMCNH a hian tundin huna khum somruk omin khum ol om man me lo ti damdo in thune tu te chuan an soya damdo in ti changklung turin malak na kalpui reng ani thu te khum pathum om thena tur ICU buat sai mek ani thu te oxygen plant boipui mek ani thu te test sang sang an kalpui thei thu te dialysis po anti reng tu thu te an soi ani Aam Admi Party AAP chuan Mizoram chu erung na awanga state thangchak lo berte jinga mi ani anti AAP hruai tu chuan min khan Aizawl press kapa thu tharla khom tu te an koma an party chu India ram mai ni lo khovel huapwa political party om to jinga chuan erung na langsar taka do ngam le hremngam om chunan ni anti a Mizoram chu erung na awanga state thangchak lo berte jinga mi ani ongin thenoma te po thalai rualte ma ani ram vein an pen suaka an ram an siam that mek lai Mizo thalai te hian ken pen chok vengam donem tia an zo thu an soibok khama sani somporoka AP North East in charge Purajesh Sharma hova thu tharla khom tu ten komna Mizoram AP andin ti an puan to thun soiboka khami tuma an soi angin AP membership drive an nei chhong hmal char char ti an soya tuna hi member mi sang kha chuang anin zialo to thule tuna hian organizing board ami somni pakwa anom mek thu an soi ani Mizoram chunga district constituency sang sang ba ka khosang sanga organizing board te chuan thopui turan chon mek thule AP hian thalai ram veile digna du ataka na thok thei lopen chok tura an som thu an soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Darkar somni peli lem chungin Assam tuilen chon ziom lama panhreta Assam Disaster Management Authority soidanin tuilen tuar district zat po tla hniamin district somthuma tangin district somni pariata atla a heti lai hian thingkang khuwa sangthum zanga somche tuina la chima mi noi ni singruk le sanga chuang chom dol na camp an oma Barak Valley district pathum te ro chuan tuilen hian na tur na hle ani Indian Air Force chuan tuilen tur tan hian chom dol na ngor taken an thoka juni somni pakatang khan tum somseri palian thok chuak to a mitang khang zani somnga pathum te chan chuakin eile in le manumamo ton zani chuang red an thak to bok ani Sri Lanka mi puite chom dol na tura sarkar la puin mamo te sang sang cheng tu la ding on thum hu chuan nimin khan Sri Lanka khopui Colombo thleng heng tran punya te hi bu 5 metric ton sing khasang li za sari bong hute phut metric ton zani somnga le damdoi metric ton somthum pare te ni a Tamil Nadu sarkar in tran punya thanem tak alopek to hnu hetiang puina lian thampek le phasang ber ani US Supreme Court chuan meise te tana dan anga naw tu itlak phalna kum somnga chunga lo man to chu a hnol Supreme Court hian Republican tin an thop naw tu itlak khapna dan chu 6-3 majority ruling mangin kar som panga hnu apoma he dan thara wang hian US naw tu itlak chungsanga hun tharan an chong kai dona state in 10 an du thuin naw tu itlak en khap thei to dona US state zat ve chuan naw tu itlak khamna dan thar an siam rin ani bok heti lahan President Joe Biden chuan naw tu itlak khamna dan pomani ta chu poya ti thule meiche den na lau thon oma siam tu ani dona ti Chanchinthar serti top main Azadi Kamrit Mohsaf quiz zona ilo puang non leang u
zanina zona chu salt law adulo zialan tirnan Mahatma Gandhi khan eng movement nge kalpui ti ani zona chana the WhatsApp emo SMS info number pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruk paruk emo email id airdigest21@gmail.com ate thelu thei ani Chanchinthar serti top na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Sarkar in zirna ngai poimo inti changtun zel tumti asoi Aizawl District Monitoring Committee chuan Aizawl District chunga NHID silin kongpui lai mekin poi khoi anayam ti an thlai ton darkar somni pali lem da chungin asam tuilan chon ziom lama pan US Supreme Court chuan mei se te ta na dan anga naw ti tlak phalna kum somnga chunga lom han to chu a hnol chuti zong chu Chanchinthar kan pon